سلااف ڕێز تەماشاوان هێژا بولتەنا ساعت 6 ئێوارێ ئەس ژوارە پێشکەشکەم دە دەستپێکەدە گرنگترین سەرنوچە. شینا خەبەتکار ئەکرەم المولە لە هەرێما کوردستانی و ڕۆژئاوای کوردستانی دە ڕۆژا یەکەمدا بەڕێوە دەچە. لە ئەفرینە ڕۆژئاوای کوردستانی گروپên çekdar neh welatiyên Kurd bi tûmeta ku peyedêne zîndankirina ta dawiya jiyanê li ser wan de sepand. Amerîka û Rûsya li Swêsra rewşa Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê gotûbêj kir. Biryara Serokê Amerîka Trump li Encûmena Pîrên Amerîka de were dadgeh kirin. Dubara Slav. Li her du bajarên Girêspî û Serêkanî yên Rojavayê Kurdistanê du teqînên cuda rodan di encamê de 20 sivîl navbera kuştî û birîndaran de bûne qurbanî. Her li gorî jêderên xwecihî ji nava her du bajaran ji arkêra ragihandine ku duh çarşemê li bajarê Girêspî di encama teqîna bombeyeka çandî de 4 kesan jiyana xwe ji dest dan. Heman jêderê eşkere kir ku li bajarokê Mebrûka yê ser bi bajarê Serêkaniyê ve teqînek bi rêya otobêleka bombekirî roda di encamê de 5 sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Jêdera xwecihî ji arkêra dazanî jî ku di encama her du teqînan de bi kêmanî 10 kes birîndar bûne ku birînên hin ji wan giranin û metirsî li ser jiyana wan heye. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê grûpên çekdarên ser bi Tirkiye ve sizeya zîndankirina ta dawiya jiyanê bi ser neh welatiyên Kurd de sepand. Li gor jêderên xwecihî ragihandine ku grûpên çekdar neh welatiyên Kurd bi tûmeta ku peyedêne ji beriya salekê revandibûn û di vê dema dawiyê de sizeya zîndankirina muebbet an ku ta dawiya jiyanê li ser wan de sepandiye. Navên girtiyan ev in Fîraz Faiqa Kilkawî, Hemuda Xulûsî Cefer, İbiş Mihemed Muho, Mes'ud Mecîd Kilkawî, Cengiz Mustafa Ne'san, Ahmed Mihemed İbiş, Reşîd Sabrî Muho, İdrîs Mustafa Ne'san, herwiha Hesên Ahmed Kilkawî. Abdülfettah El-Sîsî serokê Komara Misrê dibêje dewleta Kurdistanê bi ser Iraq û Sûriye û Îran û Tirkiye de hatiye dabaşkirin û kes nikare nasnameya Kurdbûnê bibirin ji nav bibe ji ber hîn jî ziman û kultura Kurdan heye. Serokê Komara Misrê behsa dabeşkirina Kurdistanê bi ser 4 welatan de kir û got ku tu kes nikare nasnameya Kurdbûnê ji nav bibe. Abdülfettah El-Sîsî serokê Komara Misrê di korbendekî de ku ji bo lawên tevahiya netewên cudayên cîhanê li Qahîra hatibo sazkirin, bersiva pirsyara keçeka Kurd da di dema ku pirsyar derbarî rewşa Kurdistanê arastî Sîsî kir. Got dewleta Kurdistanê bi ser Iraq, Sûriya, Îran û Tirkiye de hatiye dabeşkirin û kes nikare nasnameya Kurdbûnê ji nav bibe ji ber hîna ziman û kulturê Kurdan heye. Serokê Misrê got jî ku bi sedema milmilaniyan gelê Kurd beşek ji jêderên taybet bi netewa Kurdî ji dest dane. Lê hîna Kurd xudan ziman û dabûnerê tên taybet bixwe ye. Serokê Komara Misrê daxwaz ji lawên Kurd kir û got pêwîst e lawên Kurd xwe bi pêş ve bibin. Ew jî di rêya xwendin û vekolînê derbarî netewên serbixweyên cîhanê û amadekariyan ji bo qonaxa serbixweyî bikin. Ji ber eger navçeyeka serbixwe bû, nayê wê wateyê ku ew welat wê bihêz be. Lewma erke li ser lawên Kurd xwe ji bo pêşarojê û qonaxa serbixweyî amade bikin. Ev lêdwana Abdülfettah El-Sîsî Serokkomarê Misrê di demekî de tê ku hîna bi eşkere tu serokê welatekî Erebî lêdwanên bi vî rengî ranegihandine ku têde behsa neteweya Kurd bikin, belku berdewam lê cemgelek welatên Erebî danpêdan bi mafê Kurdan nayê dan û li dijî mafên Kurdan radiwestin. Serok Arkana Artêşa Amerîka û Serok Arkana Artêşa Rûsya rewşa Sûriyê li Swêsra gotûbêj kir. Li Swêsra Mark Milley Serok Arkana Amerîka û Valerî Gerasimov Serok Arkana Artêşa Rûsyayê çendîn mijar derbarê rewşa Sûriyê û dawîn pêşatayên Sûriyê gotûbêj kirin.
Bi taybetî hemahengî navbera hêzên her du welatan de li Sûriyê wekû hatiye ragandin ku her du serok erkanan tekezî li ser wê çendê kirine ku nabe hêzên Amerîkî û hêzên Rûsî li Sûriyê rûbirûyî hevdû bibin. Piştî ku Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye ragihand ku ne Rûsya û ne jî Amerîka nikarîbûn hesedê ji sinûrê Tirkiyeyê dûr bixin, Rûsya bersiva gotinên Erdogan dide û dibêje xalên rêkeftinê hatine bicîkirin. Rûsya bersiva Tirkiye dide û dibêje wan xalên rêkeftina Sûçiya di navbera wan û Tirkiyê de derbarê Rojavayê Kurdistanê bicî kirin. Li gorî Sputnik û Jeneral Valerî Gerasimov serkirdeyê desteya erkan ya hêzên Rûsî ragihandiye ku hesede ji sînûrê Tirkiye ta 30 kîlometran hatiye vekşandin û artêşa rejîma Sûrî û polîsên leşkeriyên Rûsî derbasî Kobanî û Cizîrê bûne. Gerasimov serbar kir ku derbasbûna Rûsya bo devera Rojhilatê Çemê Feratê karê polîsên leşkerî zêde dike û serbar kir ku pêwîst e ew hejmara polîsên leşkerî zêde bikin. Ew yek hat piştî ku serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihand bû ku Rûsya û Amerîka nekarîne hesede ji sînûrê Tirkiye ta 30 kîlometran dûr bixin. Di nehê cotmeha Bûrî Tirkiye êrişê Rojavayê Kurdistanê kir û rêkeftinek bi wilayetên yekgirtî re îmza kir û pişt re bi Rûsya re îmza kir. Lê Tirkiye her dem û demekî dibêje her yek ji Rûsya û Amerîka pabendiyê bi rêkeftinê nakin. Tevî ku Rûsya tekez dike ku ew pabendin bi xalên rêkeftinê û hesede hatine vekşandin. Encûmena Pîrên Amerîka Kongres zagonek ji bo armançkirineke bêhtir ji piştevanên rejîma Sûriyê re di şerê wê de li dijî gelê Sûriyê de derxist û li hêviya serokê Amerîkayê da ku erê bike. Opozisyona Sûrî jî hêviyên xwe bi cîvcîkirina wê zagonê ji bo piştevaniya çareseriya siyasî û sizadana tawanbaran li Sûriyê de didine xuya kirin. Encûmena Pîrên Amerîka Kongres derbarê berfirehkirina desthilatê bo armançkirineka bêhtir ji piştevanên rejîma Sûriyê re erê kir. Ji derene mîdyayê belavkirin ku roja sêşemê odeya Kongres ya bilind biryar bi hejmarek belgehên yasayî da û ê xiste di nava darayiya Wezareta Berevaniya Amerîka de ku digihêje 738 milyar dolar û di nav de zakona Qeyser ku ji bo armanca parastina sivîlan li Sûriyê hatiye fesindan. Li gorî wê zakonê rêkarên bêhtir li dijî aliyên piştevaniya operasyonên leşkeriyên ser bi rejîma Sûriyê ve û bi taybet Rûsya û Îran û aliyên piştevaniya Esed di şerê wê li Sûriyê de dikin tê li xwe bigire. Li gorî Komîta Karobarên Hêzên Leşkerî li Encûmena Pîran daye xuyanî, ew bilgerê dide siza lê ser aliyên piştevaniyê ji hewlên serkeftina rejîma Esed bi leşkerî li Sûriyê wernedayîn. Ji aliyê xwe ve Ajansa Associated Press ya Amerîkî di vî derbarî de got ku ew rêkar dê sizeyan li ser kompaniyên biyanî ku alîkariya wan ji rejîmê re were tekezkirin li xwe bigire. Her wiha rê dide Wezîrê Derveyê Amerîka tûmetbarên tawanên cengî li Sûriyê encam dane dadgeh bike. Derbarî zagona Qeyser ya Amerîkî opozisyona Sûriyê di daxuyaniyekî de roja çarşemê got ku zakona Qeyser piştî demeka dirêj ji şer û kuştin û karesatên mirovahî ji aliyê rejîma Sûriyê ve li dijî gelê wê û berdewamiya Rûsyê dê bikaranîna mafê vîtoyê de li Encûmena Ewlekariya Navdewletî de derbarî her biryarek li dijî Esed û rejîma Sûriyê û parastina wan hatiye û ev zakon alîne pir biçûk ji wan karesetan û binpêkirinan belge kiriye. Lê tevî derbasbûna demeke dirêj lê dîsan di vê qonaxê de derketin û erêkirina vê zakonê pir giring e. Her wiha Îtîlafa Niştîmaniya Opozisyona Sûriyê di daxuyaniya xwe de amaje bi giringiya zakona Qeyser kir û got ku pêwîst e were tekezkirin. Sedema rewşa Sûriyê îro tê re derbas dibe asta ku gihiştî de rejîm û piştevanê wê ne û hîn xwe daxuyanî ku ev zakon bikeve xizmeta proseya siyasî de li Sûriyê û bi ciddî were cîbecîkirin û daxwaz ji aliyên ektîf li civaka navdewletî kir, vê derfetê bernedin û rewşa civaka navdewletî ku ev çend sal bûn hatibû rawestandin derbarê rewşa Sûriyê were ektîfkirin û birêve biçe û biryarên navdewletî bi taybet 2254 werin bicîkirin. Şeva borî Kongresa Amerîka her du tûmetên bikaranîna desaladdariyê ji bo berjewendiya xwe durustkirina astangiyan li pêşiya karê Kongresa Amerîka
آراسته دونالد ترامپ سروک امریکا هاته کرن. کنگرس امریکا به بهتریا دنگان تومت سپاند. کنگرس امریکی دو تهمت آراستی دونالد ترامپ سروک امریکا کرن و به بهترا دنگی اندام کنگرس امریکی دونالد ترامپ و لپیش انجمن پیرن امریکا و وره دادگه کرن. شوابوری کنگرس امریکا هر دو تهمتن بکار آنینا دستحالات جبو برجامندیا خوا و درست کرن آستانگیان لپیش کار کنگرس امریکا آراستی دونالد ترامپ سروک امریکا کر. درونشتنا کنگرس ده پروسه دنگدان جبو سپاندنا تهمتان بسر ترامپ ده بریوچو. به دنگ 203 اندام کنگرس تهمتا بکار آنینا دستحالات جبو برجامندیا خوا بسر دونالد ترامپ ده هاته سپاندن. هروها به دنگ 229 اندام کنگرس تهمتا درست کرن آستانگیان لپیشیا کار کنگرس بسر ترامپ ده هاته سپاندن و بریار هاته دان که دونالد ترامپ سروک امریکا لپیش انجمن پیرن امریکا وره دادگه کرن. پشتی که کنگرس تهمت بسر دونالد ترامپ ده سپاندن دونالد ترامپ راگهاند که دجبرن وی دموکراتی هول ددن دنگی به 10 میلیون ولاتین امریکا که ده سال 2016 ده بریار دانه که ترامپ به سروک امریکا بی واته و بی نرخ بکن. لگوری بریار انجمن نونرن امریکا دوسه دادگه کرنا دونالد ترامپ سروک امریکا بو انجمن پیرن امریکا هاته وگو هستن. و اگر هیا دماها کانونا پیشین یا سال 2020 ده ترامپ وره دادگه کرن. و کشکا سپید وی درباره در آگهاند که باوری آوان به انجمن پیرن امریکا هیا که وی ترامپ جوان تومتان بیت آوان بکه. ده دیرو که امریکا ده دو سروکن امریکا لانجمن پیرن امریکا هاتنا دادگه کرن. که او جی اندرون جانسون ده سال 1868 ده و پیل کلینتون ده سال 1998 ده و هر دو سروک جی لانجمن پیرن امریکا بیت آوان درکتن. لگودکی هرما کوبانی روجاوای کرسانی هزین روسی در باسی گندبون و آلیکارین مروفی بسر گندیان ده بلاف کرن. جدرک طایبت جه کوبانی جه آرکر راگهان که ایرو روجا پنشمه لگند جلبیه که او گند سر بباجار کوبانی ویا هزین روسی آلیکارین مروفی لسر گندیان ده بلاف کرن. جه در طایبت اف ویدیوها که هند بینن جمعه شاندیه کام بهفره تماشا بکن. بله تماشاوان اجال سر روشا سیاسی و میدانی روجاوای کرسان از بری خو بدم میوان خو برز منال حسکو شروعکار سیاسی دم باش برز منال سر روشا روجاوای کرسان امی راوسن امی جعفرین دست بکن و کو د نوچه مدهاتیه کو نه ولاتین کرد لعفرین به تومتا حکم المؤبد یعنی جی زندان کرنا تا داویا جیانه هاتنه سپاندن لسروان کردان ده بس دفرد اوه قالوا حطناها چما روش عفرين سراس نبويا بي يعني ليبورينك قشتي هري كيم حطناها در حق كردان ده در نكتيا رزو سلاف جبوي تاب جبوي تماشاوانا براستي برساتا وقتي ام جداوي دس بيبك النسبة عفرين مخابن ام حميد زانن بعفرين دتش بازارا دهاتا فروتن يعني او دوي وقتي ده هنگی نقبینا روسا و ترکا ده و مثلا غوطا و چکداری گوش غوطا درخستن عفرین کتا وی روشا خراب ده عینی وقت جی که او کسی گو برخودان دبر عفرین ده دکرن براستی عفرین کرن وی روشا ایرو خرابی تیده که پنامبر جمالی وانا و کس کوچ بر کرن و عرب ایرو چاوا لسر ملک و زویه و داری و ام حمید تشتی خراب ایرو لبر چاو دبینن مخابن روشا عفرینی گریدای روشک سیاسی سوری بگشتیه حتی گو ام بیجن لسر عرضی لفاتنی گشتی چینه بن خویای عفرین و ملت عفرینی دوی ازیتی دار محاسبه يعني برز منال تركيا راس نكار كوان جروبين چکدار کنترل بکه یان اگر های کو او رد دوان کو بن پیکرنان پیک بینن در حق ولاتین کرده بيغومان ام دبيجن سياسته د سلطه امر الواقع او ابر برسياره يعني بيچاوا دماغو جرمك دناوا دولت تتكرن سروكاتيا دولت بر برسياريه و جرمه و بر برسياريه دل خور بغري ايرو ترك خد بين صلادار الا خد عفرين دهلدايا استخبارات تركي دناوا عفرين دو دفر د برن حميتش دي البرچا بينين يك جروب تنه نكار يك خرابين يك دزيه يك پشتنه بك يك تالان بك هك نب علمات تركابه افتشتكي وك
وەکە بعربی دەبێژن و منهجە ji بۆی خاطرێک گۆدەڤەرێ کورد جێبازن و کورد ji wê derê derkevin û منطقê تعریب bike li gor mêjiyê Erdogan û faşistê Tirka. باشه درباره تقینên ku li beşê dinê Rojavayê Kurdistanê çê dibin li girêsipî û serêkanî herdem û demekê de teqînên wiha rû didin kesên sivîl dibine armanc. Gelo kîjan alî paş van teqînan e karin bêjin ku grûpên çekdar bixwe bixwe nakokiyên wan hene yan rast e hîn qesedê di wan herêman da mane û wekû corekê ji berxwedanê dikin yan jî van teqînan bi destê qesedê têne encamdan. Ez bi xwe tu derba qesedê jiva biyara dûr nabînim lê heger destê qesedê tê de hebe bi rastî jî karîse di vê derê de ye. Ji ber got îro roj dema gote dev ji deverê berdaw te teslîmê grûpên çekdar kirin yan jî ew murtezîqê got îro tê de na ew kesê got îro di wê derê de wê xirabûnê dikin û em hemî dizanin bê çawa tiştê li Efrînê hate encamdan li girê spî û serêkaniyê û hemî dever û gund û bajarê Kurda heke bi destê wa grûpê got îro li ser Tirkî re na bi destê wa vebê ملتê Kurd ji wê dê koçber bikin êwa ji wê derê derxin dadişûna wa dekaribin ew xeta di serê Tirka de ewa got bê em kerîdoreke aştiyane avakin di rastiyê de kerîdoreke ji boî xatirê pênpilkirina mafê milletê Kurd a ji boî dûrkirina mafê milletê Kurd ji wê deverê ye û ev na jî kê ji ber vê jî kê Türk îro rê didine wa grûpa got peqandinê bikin kuştinê bikin yanî çi bi destê wa vebê bikin ji boî millet bitirsênin aynî sîstema Daişe demat ketine deverkê de wextê got serjêkirin çêtkirin yan jî kê keçê xelkê difirotin ew jî aynî meselê dikin irhaba û milletê feqîr û jar bersivê didê ew êgo feqîra êgo li ber piya diçê. Belê serbarê korîdora te behsê kirî Tirkiye dibêje ku herêma aram yan jî avakirina bajaran di navbera her du herêmên girêsipî û serêkaniyê de destkeftineke dîrokî ye. Gelo axaftina te çi ye? Ew ê çi bandorê li ser guhartina demografiya herêmên Kurdî bike? Bi rastî mesela ew kerîdora aram û mesela em bêjin dûseya lacia ji Erdogan re êdî bûye weke Esa Musa. Yani heme bi kîvê derê de herî ew namet destê wî de û bilind dike û li ser wê de axivê yanî tu dibêjê belkî problema dünyayê hemî çareseriyayê maye dever û bajarê Kurdî de got tarîb bike û kesê dî Tirkiye neqlî wê dê bike. Di vê derê de ez dixwazim hişkare û zelal bêjim proja Erdogan ser nakeve û Erdogan çi xasî karibê heta natîhatê sihab weke Malîzya ji xelkê re ava bike dawiya rastiyê xuya û zelala êk dikaribin divê dê te cê bigirin divê levhatineke siyasî çêbe levhatina siyasî li ser seranserê Sûriyê bê û milletê Kurd Kurdistana Sûriyê divê dê de bike mafekî bike encamekî û Erdogan ê ji wê derê ez pir nêzik dibînim dawiya wî na divalestikê dawî da heta di nava xwe de îro di tehlûkeka mezin de ye ji ber wê jî heta gojiyê tê dixwaze siyaseta xwe derxê derva nakokiyê xwe derxê derva ew karibê emirê xwe dirêj bike ev şêweyê hana Yani eger heye ku wekû çawa Birêzmanan eger heye ku wekû çawa biryara Serokê Amerîka Trump were dadgehkirin xweş em ê hinekî li ser vê mijarê biaxivin eger heye ku siyaseta Tirkiye ya ku şaş derbarê Sûriyê eger heye ku Erdogan jî rastî dadgehkirinekê wekû Trump were. Di vê derê de em ê pêşî behsa Erdogan kir ji ber ku rewşa welatekî mîna Amerekî demokrat di nava xwe de bi rastî pir cuda ye ji rewşa Tirkiye welatekî îro faşîst û hikmê eskerî diktatorî tê de dimeşê çiqa navê demokratiyetê xwekê ez bi xwe dibînim heke bi fê şêweyî berdewa bê dawiya Erdogan gelek gelek ê ne wekî yanî zêdetir baştir ji dawa kesekî weka Adnan Menderes bê got dawiya ser destê esker hate daleqandin Erdogan îro pir tehlûke û xirabîn ser welatê xwe dike û ji ber wê jî dibînê heval û dostê wî herî nêzîkê wî na ê weke şawîş oxlu ê Tirkiye got îro di partî ji partiya wî têne ava kirin û îro prosentê wî gihate 5 sedî û ne dûre got bige kêmî 3 sedî wê çaxê ê dawiyeke xirab serê Erdogan debê heke vî şêweyî berdewam bike. باشه یعنی لسر ببره لسر دادگاهکرنا ترامپ تو چی دبیجی گلو راست سیاست وی ل روجاوای کردستان شاش بو دما کو هزین خواج روجاوای کردستان وکشان دوی دمه ده مدید کو ناراضی بون بلند بون حتی چه آسته راست کو ترامپ ده وره دادگاه کرن
Divê derê de em jevdû cuda bikin. Mesela dadkirina Trump ne mesela kişandina leşker ji Sûriyeyê ji ber got em hemî dizanin berî got bête hilbijartin Trump ji miletê Amerîkî re got ez eskerê xwe ti devera de nahêlim em xwedber kesî de nad nekuştin em ê wa perê got meldeverê ser fikrî mêve gerênin. Siyaseta got di nava Amerîka de em tim û tim siyasetê dibêjin. Em bê serokê Amerîka serokê dinyayê hemî ye bes ne serokê Amerîka ye. Ji ber di rastî de jî kê demokratiyeta Amerîkî ew aliyeta şêweyê hikim di civata pîra û kongrêsê de ew ê saladarin ew çixa reîsê dewletê siyaseta xaricî de karê zêde gaviya bike lê ne siyaseta navxwe de. Ew mesela got li ser wî tespît kirine îro roj siyaseta Amerîkî dewletê li gor berjewendiyê xwe kar têne keta yanî weket bêjê birêke neşerعî li dijî kongrêsê Amerîkî sekinî û ev tişt nedîtir kê mesela got reîsê Ukrayna re danûstandin kiriye destî xistiye nav hilbijartinê em nava Amerîka de ev sihê bûne cihê berpirsyarbûnê lê gelo ê bête dadkirin ez di baweriyê em dest bawer nakim got ser bikevin ji ber em hemî dizanin di civata kongrêsê de deng dan bêhtir anî lê di civata pîra de ji eslê sed endamî nêzîkê pêncih û sisê ji partiya wînane û çil û tiştek yanî em bêjin çil û sisê ji demokratan e. Divê derê de heta got karibin wî bidine dadgê divê bi kêmayî sê ji yek deng bidin û divê derê de yanî divê em bêjin weke di matematîkê de şêst û şeş insan şêst û heft îsan ji eslê sedî tekesiyê li ser bikin yani deng bidin heta karibê Trump bibêne mehkemê û ez bawer nakim got karibin şêst û heft sedî ji denga bênin ji ber ê partiya wînan pişta wî bisekine kêmzê de û ez bawer nakim illa heka rayî amil Amerîkî vê heftiya bê de jina heta piştî ser salê ew weket bê cemhûrî bibînin partiya wîna got ê xwe xine tehlûkê de belkî li wê dêreyekê jêre bîn lê ema ke dadike bi şêweyekî wî ezil bikin ez hinekî girand bînim şêst û heft deng ne hindike got karibin di civata pîra de bênin li dijî. Baş e li şûna Amerîka li Rojavayê Kurdistanê Rûsya cihê xwe girtiye. Siyaseta Rûsya li Rojavayê Kurdistanê wê çi be li hember doza gelê Kurd wê çi destkeftinan bi dest Kurdan xîne di pêşeroja Sûriyê de. Nisbetî me em ne tiştê di dilê insana de dixwênin em tiştê li ber çav dibînin em li ser wê diaxivin siyaseta Rûsa ji kevin de heta wekenha bi taybetî wextê got em bêne ziman yanî bi rastî jî kê di hemî rûniştinê xwe de çi bi nûnerê encûmena Kurdî re çi di danûstandinê xwe de ew tim û tim Rûs dibêje divê rewşa Kurda nedûrî çareseriya Sûriyê bê lê vêce em bêjin şêweyê çareseriyê ê çibin bi çi rê bê ev na li ser mala Kurdî û siyaseta Kurdî dimêne û em weke Kurd heta çi xasî heta çi radeyê em ê divê de amade bin em ê karibin di nava vê lefatê dibin lê bi giştî mewqifê Rûs ji miletê Kurd erêniya tiştekî baş e yanî weke dibêjin pozitîv e. Yani hebûna Rûsya wê derfetekê ji rejîmê re veneke ku careke din vegere herêmên Kurdî. Divê em ji bîr nekin piştî 2011 proje Rûsî ev e divê ti grûp nemênin divê ti kes tune bê divê hemî vegerine hembêza rejîmê ji ber rejîm yanî weke got em dibêjin rejîm Rûsya ye. Dema got hemî tişt Şamê ve bêgirêdan Şam bi xwe jî kê bûye weke kolonyalekê ji Rûsya re û Rûsyayê pê vebê û Rûsya di berjewendiyê wê de got tu grûpa li ser erdê nehêlê çi Türk bin çi Faris bin çi Hizballah bê çi milîşiyatê hejda Şamî bin û heta di nav wana da îro roj em dibînin got qendîl jî hin bi hin destê wê ji deverê qutit bê û ê bi temametî jî qutit bê ev proje dibête levatineke giştî lê divê tarafê damin weke Ewropî û Amerîkî di meselê de bin heta di neqebêna opozisyonê û rejîmê de levatineke baş û durist çêbê heta durist em bêjin destûrekî paqij û zelal ji Sûriyê re bêdanîn ke mafê milletê Kurd mafê millet nekê minnet tew weke hinek têne ziman em milletekin em xwedî dozekin divê mafê netewî gelê Kurd li ber çav bête stan. Baş e matirsî li ser Rojavayê Kurdistanê maye ku careke din operasyoneke leşkerî dest pê bike weke em zanin ku qonaxa duyem û siyem hêşta mane ku em Tirkiye herdem bang dike dibêje ku wekû çawa qonaxa yekem ji girêspî heta serîkaniyê cîbecî kiriye hîn jî qonaxa duyem û siyem maye. Matirsî hîn li ser Rojavayê Kurdistanê heye yan egera operasyoneke leşkerî dûr e?
والله هي نسبتي ما از جنوب رهنا كي دور دبينم جبرقو براستيجي كي يعني اردوغان نسبتي عفرين وسريس جريسبي وسري كان يضربشا سوريا د برزي د غافي كرن وافزي د غافيانا نكتنا نبرجوندي اوروبا وامريكا جالي كيف نكتنا برجوندي روسادا كتا برجوندي اردوغان بالتاني دا دونا كوكي اردوغان روج زيد تردبن يعني حتى ايروف المانيا وكي دولات كتا رخي يونان وقبرصي لدجي فازي د غافي اردوغان بحرا سبيدا نسبتي ليبيا يعني اردوغان ندرو شك قالكي باش ديا جو كاربيج نور زيدغافي ابكي لي قالو او زيدغافي امي وين جت تجاره كدي تركي بكنا دستي ده هجومي دفر ما بكي يانجي كي امي كاربن بروسا وامريكا اوروبيا بدنا اثبات كرن انه املتكي اشتي خوازن اب دوزا ملتي خدكن دوزا قالي خدكن ام اريشه تكسي لسر دفر خو قبيل لكن وجبوي ما هكر مداغر كري قبول كربانا بنا داغر كريا شامي بانا نيا اردوغان بانا اردوغان تشرعيه تاوينات دفر دتونه دراستي دا باشا برز منال برسا هردم برسا من داوي او يعني برسا هردم تكرن كو دفي علين كردي چبكن داكو هرم مانا ورن پاراستن چش علين كردي تخواستن ده و دما هستيان ده بخابن آلية كردي أزباورم آلية كردي يعني بقشتي ملت كسي سربخوا أنا كسا تفكري سياسي اف حميد تشيج آلية خوفت تموت يكريزيا مالا كرد دوزا مالا كرد لفغاتنا مالا كرد وكا داخواز البرشاف دانينا مخابن طرفي دي تركي حتى وكا في ساعتاق واسترت آخفم بشتكي جدي وراستيش آلية وافت تنيا بيشي داخوانيا مظلوم كوباني بوكا انسانكي عسكري بيشتر داخوازيا إدارتا وكا قو او نافليتكن رجلات تو باكوري سوريا او بخوجي كت بيرو باوريم ده طرفي نشرعي نراستن تشتكي خيا وزلانينا غرك داخيانيك سياسي جاليه بيده بيت خيا كرن غرك عذر بيت خوستن غرك تشتيچوي حمي بين لغو كرن لفاتنا كراست درست السر مافي قال كردي نتوي بيت اوا كرن وچاخيت كاري بيجي روشا كرديه پر باش بي لي والله تداوا لفاتنا جاليه كيف بي او لفاتن ند بنساك كردي سيوانك كردي ده بيد بنسا نافي خاپاندنه ده بي تشتكي نراست ندرستا ودوي در جيكي بانغازا هيفيا مش تبقرا سياسي وبالتيبتي انا كسي اوا نوي تخابانت نكفيفاتا حيليغو ايرو تتكرن اف داخواز دوي داخواز سياسي ج بيدي دركفي نروجك بنافي مظلوم كوباني بي وروجك بنافي اداره شمال وباكوري سوريا بي اف خاباندن عرب بيجن تضييع للوقت نزيدتر برز من الحسكو شروفاكاري سياسي جالاكس باج بو بشتار بوراته د مراسم شینا کوجوارکرنا خباتکار و اندام دسته روشکاری یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه اکرم سعید المله دبن کونه شینه ده لباجار دربسی روجاوای کردستان هجمار گوتن جالی پارتیین سیاسی و مالبات و حوالین خباتکار و هاتن خواندن گوتنا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه جالی برپرس روبر ی پولیتبوریا پارتی محمد اسماعیل و هاتا خواندن و گوتنا انجمن اجتماعی کردی لسوریه انکسه جالی نعمت داوود اندام دسته سروکاتیا انکسی و هاته پیشکش کرن گوتنا حواله خباتکار اکرم مله جالی حواله وی و شمدین نبی و هاته خواندن تیده بحث کار و خبات و خدمت وی جدوزا گله کرد را کر گوتنا مالبات وی جی جالی محمود المله و هاته پیشکش کرن بدلكي بر غم هجار كسرك كوير دلكي غمقين أمير البر
آمادنە کۆچکردنا داوی یاگۆ بەژنەکە بلند هەزمانی کوردایەتێدا بەژنەکە بلند پارتی دموکراتی کوردستان سووریەدا کەسایەتێکی بەرز و بلند کەسایەتێکی ناودار کەسایەتێکی گۆحەشکەرێوی هەر کەسێک دۆراوی بوون ji bine maleke welat parêz bine maleke hêja bi maleke got rehê kurdayetî di piçûk û mezdêwa hemiya de evî pakrewanî karî bû hizrê netewî gurz bike û xurt bike û umîda wî pir berz û bilind bû di her bangaviyê de di her zehmetiyê de şêwazekî şeffaf hestê wetanî û hestê kurdayetî reqema yekim bûn cem خودی وی قلمه بو او قلمه زیرین بوی قلمه ایش و درد و کلی ملت خوار دخستن بر بچاف دکرن بوی قلمه زیرین سیاستک زلال وکری دشوپاند Peki sersavi ji bo malbatê, ji bo Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya, ji bo Cûmanê, ji bo kesên nivîskar. Îro bi rastî me kesek xatir jê xwest kesekî qedirbuha, kesekî paqij, kesekî zelal di gotina xwe de, kesekî rast di helwesta xwe siyasî de û di qelemê de. îro li bajarê Dirbisî Rojavayê Kurdistanê yekem roja şîna rojnamevan û endamê desteya şêwermendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Ekrem El-Mulla bi rêve çû. وفداريش مع مستا أكرم وعزي عمي جميل الملا أبو فيصل وجميع آل الملا الكرام من ألمانيا جيم يوسف برقية دوستي أكرم ملا مالباطا ويلا بارتيا ويلا أمي دميرن براستی کسایتکی دبجنا مامۆستێ me hêjanê mir Ekrem el-Mella em ê gelekî nikaribin bi çend gotina em li ser rola wî giring û dîroka wî dirêj di kar de di xebatê de di berevaniyê de di bermafê milletê Kurd de û bi taybet wek me nemir nas dikir kesayetekî xwedî pînosekî zêrîn bû بنابێ پارتیایەکی تیا دموکراتا کورد li Sûrî em sersaxiyê ji we tevara dixwazin em eza we teva dikin em hêvîne got ev musîbeta talîbê li ser malbatê û li ser milletê me bi tevayî وەکە لاشی وی ئەم سەرساغیە ji heval û hogirî wî re ji partiya wî re Partiya Hizb-i Demokratî Kurdistanî tî Sûriya dixwazin. Herwiha merasîmên şîna xebatkar û endamê desteya şêwermendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Ekrem El-Mulla li nivîzgeha rêxistina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê jî bi rêve çû. راستی گلکی یعنی خسارتکی مازنه و مو با گلکی برد که چه جیانا جواکی دبی و چه پولیتیکی دبی وقتی اف کسن وکو ماموستا اکرم ملا وکو کسایتکی گشتی و هجا و گرنگ وقتیش نام بارد که راستی هم گلکی برد که چکو او شخصیه که گلکی مهم بی و گلکی باش بی و جهوی ناجی براستی هنکی مایا والا درات دا کار دکر یعنی او وکو شخصیه کی اکادیمی بی وەکو کەسێکی وڵات پارێز
وەکو کەسێکی سەرکردای پارتی دیموکراتی کوردستان سووریا وەختاش نەما باردکە بڕاستیم گەلێکی بەر شخصیەکە ڤیرەنگیت کەفن چکو گەلێک سیفاتی هەنە بەر کەس نەکارم هەمیە بێژم لە شخصیەک وەک یا مامۆستا ئەکرەمەلا گەلێکی هێژابی و گەلێکی ئەم بەردکەون وش بەر وێژی ما ئیرۆ وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان ڕێخستنا هەولێر و ڕێخستنên هەولێر و دووروبەرەوێ تەڤیژی ما ئیرۆ ئەڤ عەزا ژێرە دەینال مەکتەبە تەنزیمیە پارتی دیموکراتی کوردستانی وەکو دەقەنە ئەم شکێمایی بە هەما شتێکی کێم ئەمژی بەردەڕابن بەروی کاریوی و خەباتاوی یا درێژ یا تەمەری خۆ تێدا دەرباس کرد بۆ مڵاتی خوا وش بۆ دۆزاخوا دۆزا کوردی درۆژبوونا ڕۆژێکە پیرۆز ڕۆژەیە ئالا کوردی گۆل هەر دەڤێری وەکە ڕێزگرتن ئاهەنگی ئاشتیە دەهات لە دارخستن مخابن بدلێکی غەمگین و یەک ژە ناودار و تەکۆشەڕی هێژا خۆدانی خام و پێنووسا نازک و پاک مامۆستا ئەکرەمن مەلە نوچەیەکە غەمگین بوو ji بۆی me got çû ber dilovaniya Xwedê di evî qonağê hestiyar got milletê me kêşeya me Kurd bê hewceyî pênûs û raman û fikrê evî siyasetmedar û Kurdperwer û Kurd niştiman bû mixabin çûna wî zû bû em tev pê xesirîn bi rastî weke Partî Dîmokratî Kurdistanê Sûriya wek gelê Kurd wek em kesê بله ام سپاسیا چ کسی حاضر دکن براستی مامیم اکرم نه ملکی مالا خوتنی بو مال باتا خوتنی بو ملکی خلکی روجاوا همویه و حرکت کردی سیاسی براستی ملکی وانجی بو جدستی هر کسی چو مامیم اکرم انسانی که کرد بو دو پارتیا خود جی کی وی گرینگ هو مخابن چو دشتکی نب دستی کسی کیه امر خودی ان لله و ان الیه راجعون او شتي كارم بيجي معنا هروها مراسمên şîna xebatkar û endamê desteya Şêwirmendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Ekrem Milme li nivîzgeha rêxistina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li kampa Dumîs ya peneberên Rojavayê Kurdistanê li parêzgeha Duhokê jî berêve çû. بله تماشاوان ایجاب وی آوهی هم گشتن داویا بولتان خواه دوباره سروچه شینا خباتکار اکرم المله لحریم کردستان و روژاوای کردستان در روژا یکم ده بریوه دچه لعفرین روژاوای کردستان گروپ چکدار نه ولاتین کرد به تومتا کوب هیدینه زندان کرنا تا داویا جیانه لسر وانده سپاند امریکا و روسیا لسویسرا روشا روژاوای کردستان و سوریه گدوبیش کرد. بریاره سروک امریکا ترامپ لی انجمن پیرین امریکا ده وره دادگاه کرن. هر شاد و بختور بن.